سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان گوت هین اریکرنک به تمامی لدور کمبونا پیشنیارکریا روجا پنج مها آداره لگل روسیا و فرانسا و آلمانیا نبویه لی رنگ او به سروک روسیا ولادیمیر پوتین را و روجه کم ببه. ده کنفرانس که روزنامه‌وانی ده اردوغان گوت بریاره شاندک روسی روجا چهارشنبه سردان ترکیه بکه جبو گوتو بشکرنا روشا ادلبه. وی روجا شمیه گوته بو ترکیه نخشری اک جبو سوریه دانیه پشتی آخافتنا لگل سرکردین روسیا و فرانسا و آلمانیا و روسیا جی گوته بو او لدارخستنا کمبونه که چارقولی گوتو بیج دکنه. اف هولدان دبنه دمکه دا کو هزین حکومت سوریه اپراسیونک لشکری بره و دبنه و ترکیه جبو به هزاران جبو ویکه به هزو چکن گران شاندنه ور جبو ریگرتنا لپیشکتن هزین سوریه. تانها 17 سربازین ترکیه لور هاتنه کشتن و گرجی دناورا ترکیه و روسیه دا بلند بونه. جبو شیروکرنا وی مجاره نها شیروکار سیاسی مروان عثمان جه آلمانیا به مرایت بخیر هاتی ما مستمروان تدو بیجی بره وان گرجیان ناوینا ترکیه و روسیه دا لکویه. باوریا مده یعنی او ترکیه سیاستك افچند ساله و سیاستك دمشینه مرود کارنا لیبک سیاستا کناره سیاستا کویه یعنی کویه نوالان دمشینه به امریکا مشان به اروپا ده لسر بابتا پنابران مشان لسوريا مشان بكردار مشان دروجة إيرود بروسيا جد مشينة يعني الآلية كي تكلية بأمريكا داتين الآلية دي بروسيا داتين الآلية كي ناكوكيد نابراوي أمريكا تشيد بن ناكوكيد باراوي روسيا تشيد بن ناكوكيد نابراوي يكتيا أوروبي تشيد بن أف سياسة أردوغان أف چند سالة وقت من قود مشينة داویاوی ناگه رادیا گوناکوکی فراتر ببین یعنی حیا روجا ایرو برپرسین ترکیه و لسروان اردوغان بخواه ددن خویانی کرن دانستندنی ما بروسیا ره نهاتن برین رونشتن و بروسیا ره بین چه کرن بلکی سبا شاندک روسی و به ترکیه ما مست ببور از خفتن تدبرم یعنی بره هولدان دوی درباره چه بونه نتنه ناوینا روسان و ترکان دا بره کمبونا چارقولی ناوینا وان هر دو ولاتان و فرانسا و آلمانیا دیجی چه بونه یعنی روجا پنج مها آداری اگر اف کمبونا چارقولی چه به و چه تشتنو درخه میدانه دباوریام دی کمبونا چارقولی روسیا قبول ناکه گلکی زحمت گودروجا ایرو دبی چه کرن روسیا زحفینه ببر گورونشتنک سیقولی بی چه کرن يعني وك إيران روسيا تركيا روسيا بيالي داجو لدبي جوبرياوي يعني بسدما تشتن إيراني نو وفلان رونشتنك بلكي تشي ببد بينجي هيفي ديابريا بينجي هيفي دنابرا بوتين دي مسوغرد باوريام دوي تشي ببد جبر سبا قابا جو شاندا روسي ورا تركيا او شاندهانی نجبر خفته بلکی نتیجه دانستندنین گوهاتنه کرن تشتن ورن کرن یعنی ترکیه هلوستا قلسه دروجه ایروده دنیا که زانه ادلب بگوره ادلب و ابلش کرن تندرو یه گوبناوی رکبریا سوری کاردکن تندرو ادلب دیان ده گندوار حلبه ده تندرون يعني بيتري وان تدرون وتركيا توقو دابوس سر اركش خردي تبو بله ما مستعد بيجي يعني هالوسطة تركيا في درباري ديار اللي سر عرضه باواكي تند تركيا تفدقره هر وكو مدا خفتنا خود جيغوتي بحزاران سربازو چكن جران تركيا شاندنا باريزگاه ادلبه يعني اگر او دزانن که هالوسطة وان وقت بيجي تنده چما وقاس هز دشينن باريزگاه ادلبه كو دزانن وينزيك جيفكشن جارا كدن دباوریام د ترکیه دخوازه هلوستن سیاسی و هلوستن آبوری و هلوستن دین بدستخینه دریا بیناره گاوا گو رژیم سوری ایریشی هن جیگهن ترکیه کر ترکیه کت راده که گو ریل پیشیاوی گل که هاتی تنکرین یان دوی وکشی یان دوی او وکشانا گو چه به دریا تشتن ده هول دا بروسیا ره گو روسیا یعنی او آلیکاریا لشکری نخاسم ازمانی جنظام رو قد بکی یان گیم بکی
یان ڕێ لە پێشیان نظام بگرێ لێ رووسیا ئەو یەک نەکرد تورکیا مەجبور بوو گۆ هێزا خۆ دەرباس بکێت دەرباسکردنەوەی هێزەهانێ دخوازێ قەزەنجین سیاسی وەربگری یان گاوە گۆ دەرکەوێ یان گاوە گۆ چیت بکێ نە ولۆ بێتشتێک دەرکەوێ یعنی رووسیا حیا ڕۆژە ئیرۆ دەدە خویانێکردن ئەو مهلەتە ئەردۆگاندایە داویا هەیڤ سباتێ دە هەیڤ دووەم دێ گەرەک ڕێژیمە سووری ڤەگەڕێ جیگەهین خۆی بەری شەڕێ بێداویە و رووسیا vêyekê qebûl nake Türkiye ma cekek di destê wê de gobêtir hêza xwe yî leşkerî li wî باشه مامۆستا tu dibêjî Tirkiye te çi qas yanî astê ciddiyet vê derbarê de em dizanin ku ne Rusya vedikşe û ne jî hêzên rejîmê vedikşen ji ber wan tiştekî biryar bir el cem wan ku divê axa Sûriye tev da û di nav de jî parêzgeha Idlibê vegerîn bin desthilata hikûmeta Sûriyê Tirkiye ta kîjan astê ciddiye û rij de ku ji wê derê venekşe û hêzên Sûriye vegerînin di baweriya me de Tirkiye belkî hinek ceddiyeta wê hebe ji ber hinek problemên din yani rewşa aborî Tirkî rewşa rikberiya navxweyiya Tirkiya ya got dijî şerê dijî kuştinê heya roja îro li gor tê gotin hevde leşkerên Tirkî bi destê rejîma Beşar el-Esed hatine kuştin û kuştina leşkera û problemek de heye ew problema Libya roja îro dijî ew jî di nav de yê Tirkiya dixwaze bazaran bike di baweriya me de wê Tirkiye nikaribe qezencên gelekî mezin di hundirê Idlib dibike belê spas mamoste bibûre dema me dige dawiyê şîrvekarê siyasî Merwan Osman tu ji Almanyê me re bî gelek spas spas xweş